Abana naze basatu batuuze. Omugole aliwa. Baate omugole mu namukije. Atiti emotoka egoloyi. Ate abakozigaire mu ngango. Ife tugola n'omuko waife. Tujasula naye mu n'omugole waife. Tujasula naye mu ngango. Nzo omwe nasitukira nakandi nezero mazi okungaita. Tujja tusule mu ngango. Aye ng'ekigambo kyemuli kwogera kuba kyojja okusulamu. Nikino ekibasereka isendagala. Kibateereko obwagomasi kumbali bati. Amaadhi agagwirega. Buti no mwasulawo omuti abaga ali gabozze. Anti buti wali gabozze. Aye ole yali ali kuba engoma. Ng'abantu bali kukina. Kale nga bali kusaatuuka. Toyawula bityaka, toyawula bakini, toyawula buli muntu nga musanyufu. Kale ife twatyama obuntebe. Twasula omunani ndyawo ni munange yena nga bamuleeta. Yena atya nja n'ebyange. Mwatyamaawo obwire bwajja. Ngaye omusaadde ali kuba engoma tatuula. Era ddala era saa 3 biti. Ng'abantu bakayikuba mu ngango. Bamaama bakeera bafundira abantu banene bafumba caayi. Baba bali balya, baba amaadhi banaaba. Be basimbuka. Meni mpagano ife twajewa ife twena okweterezaako. Mpagano abagenyi abantu baidanga okutubonaawo batulamusaako. Buti yaliyo omusomesa Dadi gwe yali wakukyalo yena yali musomesa gwe yali nga mukwano gwe kale batebe basoma obusomesa aye tibasoma mu college ndala. Aye namugenzi buti yafa n'okufa nzira bwe namukoba liina. Mpagano yaida yako omugala kugafunye nze mwidi ole yakatwa. Ati bamulete ati aida atulamusa wavayo twaida twalamusa twali abagala basatu nga twagayaga twena nga tufaanana ba sisters wange. Buti Dadi yabuuza musomesa mwine yena yaida nibaine basatu atukwabo naliga ku omugole gwoliko bwoti omwine kabiri ngani gwasookaku yali awutamuku befitina Rashuka yagaise mpeta. Eyagawo. Eyakungusa abantu. Nagaisa ni mutawuni. Ensala. Ekyo ndikyabona amanda. Ekyatumala kuwaya. Bagano buti olunaku olwokubiri. Mulamu wange. Yakuba ndabwika omutwe kodi biki. Bagano yena titwasula mu nnumba. Oyo nga yena ali kwetabula ati. Olunaku olwokusatu abayibi baida baba baida ebirabo bingi aye nga mubutuufu batuwa ebirabo bingi bali kunona ebirabo bingi banonya ebirabo tubaweko ebirabo amasowaani amasepiki ebiibo embago engali yegunayakinaeka omulemu ogwo ebirabo byali biibo ngali mbago sepiki sowaani n'obutaasa nebyalinga ebirabo. Ayo wale banonye ku masowaani n'amasepiki babaje batundi kaitwasula mu nnumba bayiba abantu ku kyalo okwo n'abaali bakasigaire mu mbaga ebiseera byaba bizibu. Aye Katonda yatuyamba twabita mu mbeera eyo ng'ate tuli basanyufu ni munange nze nakanti balwakuba twabanga bato aye bbe gwali mukwano kubanga buli muntu yali ayenda mwini. Aye twamala ennaku 3 buli muntu asula atyo baganda buti muzeeyi Nazalange yaka mwireyo ku isomero lyemubanga yabanga buti batukakira twaja mukane munu ku isomero twabane munu yali yakusomero kabiri omukayi hane munu yali yakusomero twalayo ku isomero twabeeyo mbekano omwaka mwaka muyaka bwe gwatandika Mr. Bukayi yakuba ati nze tidda kusigala lano okubukwenda wanago bampe transfer nini n'okugula transfer okututwala enabirumba aye enabirumba yonna ye bamutwala nze neesimuka ekika kyange kyabayise enkwalo era agire yabakayi bakuba nti baali walaku nga twali ku isomero kwene era twagenda birumba twakola bulungi emirimu gye